Exactly. Kuringana na mwandiki wa Komiconi ya uiguano na urumwe wa muingi Hassan Mohamed ni ati ni majite kumurika kaunti iria ciena ateti aria mararia miario ingicogera nguui micemanio-ini ya muingi. Na kama tumeona kwamba kuna sehemu ambayo tunaita potential hotspot hate speech hotspot counties, sehemu ambazo tunatakana kuongeza jitihada zetu katika kufanya ile monitoring. Kaunti ici ni vamwe na kaunti ya Kiambu, kaunti ya Nakuru na kaunti ya Nyeri gatagati-ini ka ingi, na kuri Komiconi ino irikite kubeana macini cia kuoya migambo na mbica niguo gutigirira mari na wira muiganu wa aria mena ucogeri. Kwanza labda kwa sababu wale watu ambao wako ni shupavu zaidi kwa kuzungumza wanatoka kutoka sehemu hizi. Gukiri uguo rubonge ruru ni rugite gikino kiambiriria amu ni mekwaje kubitana na aria maruna watho na miario ya ucogeri kuria aingi mao ni aria maranyotera iturwa cia kiuteti mwaka wa 2022. Kuringana na rubonge rwa urumwe na uiguano guku bururi-ini ni ati muingi o ndumwe na ateti aria marari miario ya gucogera ngui thiini wa kaunti itiganite ni megukorwo makioero ikinya ria kiwatho isaine ikubi. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Masi wa Ndia wa Muriithi.